Selam hürmetli tamaşaçılar. Efirda Zaliya Zinurova. Ham Zülfat Zinurov. Ati ham men topshiruvimda. Bizning bugun g'adati bo'lmagan topshiruv. Ayi, chunki bizning studiyamizga qo'noqlar keldi. Kimlar deysizmi? Tataristonning ot qozongan artisti Ilnaz Bax. Ham uli Ramil Bax. Qarshi olamiz. Salam. Selam Zaliya. Ramil xallar nechik? Atingdan so'ramayman, sendan so'rayman hali. Ating bilan ko'rishib turamiz. Haybat. Maktabda nechik o'quvlar? Yaxshi. Belgilar nindi? Yaxshi. Yaxshi o'l nindi? Durtlimi, uchlimi? Kimgadir uchli belgisida yaxshi. 5li, 4li. 5li, durtli. 1-2lida yo'q endi. Yo'q. Men o'zim daftarim bor, birda qo'ymalar o'ynaydi. Men ham o'shalar ekansan. Men o'xshamag'in deysingmi? Shu olib turasizmi? Ikkili olganing bormi? Sir etibgina aytali. Yo'q. Bir topqirda 1-2lida olgan yo'q. Sening Zülfat olgan bormi? Bor endi albatta. Hatto Zaliyaning da ikkili olgani bor ayi. Andan uyalarga kerakmi? Eng muhimi quvib tutirga, shoy tuzatirga. Biz bugun topshiruvda Ilnaz sening ne qadar darajada yaxshi ati bo'luvingni tekshiribmiz, sinarmiz seni. Albatta endi sening yaxshi ati ekaningni bilamiz, lekin ne qadar darajada ekan. Biz so'rovlar beramiz. Bizning topshiruvimiz bugun Turdan turashaq. Her turda sinov. Birinchi tur masalan ismi U meniki, oqili, o'ziniki deb atalar. mana ismi nechik to'g'ri kelib turadi. U meniki, bolalar biznikilar, aqllari Shulay o'zlariniki. o'zlariniki. Biz topshiruv boshlanar oldindan Ramilga so'rovlar berdik. Ani bizning maxsus xabarchimiz Zifa Zinurova so'rashtirdi. 10 so'rov, u 10 so'rovga javob berdi. Shuluq so'rovlarni senga topshiracaqmiz. Men de javob berayapman. Sen javob beradish, lekin javob berar oldindan Ramil narsa deb javob berdi ekan debda o'ylarga kerak bo'lacaq bu ishroqda. Hazırmi? Alaysa boshlaymiz. Shulay deb birinchi turimizni boshlaymiz. Eng birinchi so'rovlarga ko'chgancha Ramil, senga so'rovlarga javob berganda og'ir bo'ldimi? Yo'q. Yengil so'rovlar edi. Aya. Nechta o'ylaysan? Ating barliq so'rovlarga da durust javob berarmi ekan? Bilmayman. Seni ne qadar darajada yaxshi biladi deb o'ylaysan? Masalan, 10 so'rovning nechasini durust javob berashak? 6. 6sini. Yaxshi, yo'q, senga bit og'ir. Og'ir. Ishov bitalar. Yeshil ishini kechtirdi. Ayda Zaliya, birinchi so'rov. Birinchi so'rov. Birinchi so'rov. Ramilning yaratgan tusi nindi? Bunda bilasizmi, allaqay yiroq ketira kerakmi? Ramilgagina qoraga kerak, bitta ketdi. Iyi. Qora. Ayda, tekshirib qaraymiz. Selam Ramil. Halaring nechik? Haybat. Meniki de aybat. Mening sizga so'rovlarim bor. Birinchisi, yaratgan tusing nindi? Zangar. Zangar ekan birinchi so'rovga javob. Shunga ko'ra aytaman bit, allaqay kerakmi? Mana, kulmaga bit. Iyi yaxshi. Yana ko'zingga qaradim-da. Yaxshi. Ketdik. Ikkinchi so'rov. Matematika o'qituvchisining ismi kim? Ramilning. Yali. Yo'q, Alloh shu bitnisini bir fandan kiray şimdi. Bilmayman bit. İyi. Anlar javobini tekshiramiz. Unutdim. Iskatchir burishilma. Matematika bilan nechik sening Ramil? Do'stlik. Beshlilar? 4li. Durtli. Yarar. Ayda birinchi harfini. M. Ha, men sharar ekan, точно. Javobni qarang hali. Matematika o'qituvchimning ismi kim? Milosh Rajikovni. Salam Milosh Rajikovni. Durust. Davom etamiz. Ayda 3-so'rovni ham Uchinchi murattab. so'rov. Yaqin do'stingning ismi nechik? Ramilning yaqin do'stining. Ramilning yaqin do'stlari. Umuman sen tanishmaning do'stlari bilan. Aytganlidiring nima? Qo'noqqa yurishasizmi? Kelalarmi sizga qo'noqqa? Do'stlari. Shaykana kelgan endi. Keldi qo'yaymi? Allar shusinde de do'stlar. Alar ko'p ey, ko'p. Ha, kimlar gil ayta turgan molaying ne? Yali iskatchiradi. Ey Allohim. Sen umuman alar birovgina tugul bitala, men yolg'ishmasam. Yo'q, uning birsi bor edi, gil ayta turgani. Hali lagerga da borgan, shuymi? Nurbulat, точно, Nurbulat. Nurbulat tekshiramiz. Yaqin do'stingning ismi nechik? Amir, Nurbulat. Durust javob istaymiz. Nurbulat. Iyi. Hamma Amir. Ketdik olg'a taban. Mana bunda shunday qiziq so'rov aymi? To'ngdirmaning
ниндейін яратасың деген сұрау. Рамилге берілді. Нинди тоңдырма Теге яратайды? классика деп айтайын болсаң, мына жол Пломбир. Оқ түстегі. Бұл демек, мына стаканчик, мына біз ашып тұрған ек. вафель стаканда Ие. һәм бір нәрсе қушылмаған, бір нәрсе үстелмеген. Шулай бит? Сен шулай деп жауап бересің. Ие. Мен көрем, Илназның өзіне де қызық жауап нинди екен деп. Әйдәгіз, қариғали жауап. Туңдырмадан яратканы нинди? Барысын да яратам. Барысын да яратам. Болды, әйбәт жауап. 5-ші сұрау. Йоқлар алдынан не ішлейсің? Рамил ишлейкен, йоқлар алдынан. Йоқлар алдынан Рамил дәрістерін хәзірлей. Мында бит әлі ике түрлі болар мөмкин. Мында Рамил ол үзенчә аңлый, әйбәт. Әти әниләргә ул икенче төрлерәк. Мәсәлән, сез уйларга мөмкинсез. Без былай эшлибез дә, тегеләй эшлибез. Без уйлыйбыз. Көчкә йокларга яткызабыз. Мәсәлән, башта акырабыз. Ансы дөрес. Башта тавыш чыга. Сез ятасызмы, юкмы? Букчаларыгызны җыйдыгызмы? 2 сәгать шулан белән Кемнәрнең балалары бар, алар беләләр инде, аңлыйлар безнең хәлне. Ләкин нәрсә дип җавап бирде икән Рамил? Тәг, иң бер җалтыр алдыннан жуаналар инде тешләрен стартар да, не аларым бар әлтеге нәрсәле процедура пластина кияләр. Тешләрен итеп буенча. Шуларны киеп, шуннан соң не хәерле төн диде, җакларга әйтә. Җакларга ята. Җавапны карыйк. Йоклар алдынан не эшлисең? Тешләремне чистартам. Дөрес, тешләремне чистартам. Дөрес. Чираттагы сорау. Яраткан ишемлегең нинди дигән сорау бирде Зифа Рамилгә. Шәйләр һаман сайын шәйшәргә диләр. Шәй. Җавапны. Яраткан ишемлегең нинди? Сок, Нинди сок? алма, Мин шәйшәргә яратам. Алма согы икән. Икенче ел иртә белән сок кына салып бирәмен. Синең яраткан ишемлегең нинди? Менә Зифа әйтте, аның яраткан ишемлеге шәй. Мен лимонадлар ішерге яратам, соклар шулай, компотлар бәлки. Шәй түгел. Йоқ. Яхшы. Чираттагы сорау бу синең тема, сезнеке. Влад А4 яки Милана Стар? А4 дер инде, гел шуны карап торалар. Шулай, менә мин буларның икесеннән миндә шунысын гына беләм. Влад А4 дигәнең генә. Чөнки А4 белән безнең А4 кагазы бар, шул исә. Шул исә кала, шул. Һәм анда теге сары чәчле малай, алар нидер? Аларга бит бер карый башсаң кырып китәсең менә ул нигә? Юк, мин шак ката, менә шундагы буквально берничә кеше немелар, берәү алар, ничә, дүртәү малларында, ишәүме? Дүртәү иде. Дүртәү иде бит инде, менә шул ничәмә миллион баланы караттырып утыралар, экрангама. Нәрсә бер карап кызык иттереп карап тордым я. Бер мәгънәсез әйберләр. Ләкин җавап дөресме юкмы, карыйгалы? Влад А4 яки Милана Стар? Влад А4. Дөрес җавап. Влад А4. Дөрес. Менә бу сорау авыррак сорау дип саныйм моны, ләкин Зифа нигәдер бу сорауны бирергә булган. Ничек уйлыйсың? Рамил фикре буенча, Илназ, син гомер буе нәрсә эшли алыр идең? Монда вариантлар. Йоклау, ашау, яисә сәхнәдә җырлау. Кайсын сайлаган икән Рамил? Ул шулай вариантлар биргән име? Әйе, шулай ук вариантлар әйе. Менә Минеке чоклаудыр инде. гомер буе нәрсә эшли алыр иде дип сорауга. Йоклау. Йоклаудыр инде. Рамил шулай дип җавап бирде дип уйлыйсың? Бәлкем. Бәлки. Демәк, монда өчәү бит: йоклау, ашау, сәхнәдә җырлау. Улар бөтенсе дә мин икән. Әйе. Ләкин кайсын сайлады икән? Ярар, әйдә, өченчесе булсын. Өченчесе сәхнәдә җырлау. Әйе, шулайдыр. Тикшерәбез. Ничек уйлыйсың? Әтиең гомер буе ни эшли алыр? Ашау, йоклау, сәхнәдә җырлау. Сәхнәдә җырлау. Дөрес җавап. Сәхнәдә җырлау. Дөрес. Һәм безнең соңгы Бик авыр сорау. Мин бу сорауга җавап бирә алмас идем. Сыйныфыңда ничә укучы укый? Рамил, ничә бала укыйлар? Estağfurullah. 34 мөң. Шуның кадәр күп. Шулай дип. Сез укыганда ничә бала укыдыгыз? Без үзебез укыганда. Хәтерлисеңме? Бер Мәктәптә. күп булса бер 20 булып икән, 20-дә булмамыздыр, әзрәк булганбыздыр. 20. Ләкин барыбер Әзрәк, аларныкына караганда әзрәк. әзрәк. Син әйтәсең 30-дан артыграк, әйме? 35 дидеңме әле? 34 дидем. 34.
Sizde neçe? 36 mı 34 mü alarım mı ne? 8, 28 boy. Sizde 28. Ey. Sizde kubrak demek. Demek son 30 50 34 50 36 indi. Era ya 34 olsun. ya Var 34 yakınca. ya 36. Ha kızık bula 35 olsa. Haydi qarayıq hadi. Sınıfında neçe okuşu okuy? 33 o'qishi. Ne 35 var mı yakın 33. bir? Var 33. Bu ne 34 ke yakın bulgan bit. Şunun bilen bizning so'rovlar tamam. Aferin. Aferin. Bishirib chiqdik bit. Haligi birinchi turning ismi necha gala? U meniki, oqili o'ziniki. Tamam. Biz Ikkinchi turga ko'chamiz. bu turda narsa ishlaysi bo'lacak. Men sizga chiratlashib beracakman quloq uchun. Boshda Ilnaz sen kiyasin. Biz anda yong'ratashaqmiz jırlar, lekin u jırlar bilasizmi, biz ani buğunga qarab soylarga tirishdik. Ramil yashindagilar tingli turgan jırlar. Zamoncha. Ayi, sen shul jırlarni, sen qo'shashaqmiz, ayvet, sen jırlaysan, jırlamaysan, sen aytirga tegish tugul. Lekin sen la 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 mırlab, kuylab berirga tegish. Hem ul ayi anglab olirga tegish. Shulay aytib, quloqshinlar senga. Kiyinmeyin onu. Aydali. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ishla boshlag'ach, Nişim. Bir başlayayım. sen hazırmı? Ayda. Sen Ramil anglab olirga kerak. Ismini unutdim. Ya, sen jırlab bir ismini unutsan, neyse. Bunun kiyi de yok mu dinle? Lagerdan. Ha? Lagerdan. Lagerdan neydi? Salat miras. Salatda ay var lagerda qo'yalar ani. Ikki harfdan Kila. Aha, men angladim. Au. Diriz. Au! Diriz. Ol aytdi, ayi, au dedi. Bu birovgina hali birinchisigina. Bu Ilgiz Shayxraziyev boshqaruvida au deb ismlangan jir. Faydasın. Javob durust edi. Yok hadi. Ayi, kiylarga. Men shunasidan to'tarsha jirlar Ansı şulaydı. No kiyi azrak. Kiyi og'irroq bo'ldi qo'shimtaga qadar anglatib berirga. Kiyi azrak. Biz davom etamiz. Bu turda bizning totarshalargina bo'lmasqa da mumkin. Ayi, mana hozir tog'ida og'irroq O'zlar bo'ladi. şanı bilmeyim. Aydali. Haydi ikincisinden. Ikkinchidan ketdi. Ilnazning yuzine qarab qiziq. Men mana o'zim de birinchi tapqir tinglaganım. Bunun kiyi yok beyt. Manda o'yin qurollari bor, lekin keyin o'tib olib. Bunun kiyi yok beyt. Bu bugungi kunda eng populyar jırlarning treklarining birisi, bu butun hit paradlarda birinchi o'rinda dunyoda. Dombrada ne indi? Ayi. Bunun kiyi yok beyt. Bunun kiyiler gelsin. Bigor Bunun kiyi yok. bordi. Bir kız ama kolganı ikisi. Sening ko'rgan bormi endi? Ey, u totar jiri tugul. Ayi. Tatarchada tugul mu? Şuna göre mi kiyi? Bu Türkiy xalqlarning O başlıklar şu. Bular boshqirlar, lekin anda endi Anladın mı? Türkiy xalqlarning Mağrası yok ne anlatıyorum var. Ayda tinglab qaraymiz. Bu og'ir shinanda. Bilesin mi ki bunu? Bu bit eksperiment ravishindagina. Bilasizmi bu jirni? Tinglani. Yaxşı eksperiment. Mana necha kuylarga. Yok men onun kiyilerim bilmeyeyim de biter. La. Bu Ayyolaning Ximoy deb isimlangan Ayyola. Xamayni gana biladir miyim? Ximoy deb isimlangan. Bilasizmi sen? Jir edi. Eshitgan yo'q edimi? Ha, yaxshi. Yaxşı eksperiment oldu bu. Uchinchisini tinglab qaraylik hali. Neşe olsun bitinisi rip kına son onun bitinisi. Şıgır koyturgan. Yoshlar shulay tinglaylar, shunday jirlar Ha tinglaylar. yaşlarını kadir. Bunisidan hozir populyar. La 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 la
La la. La 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 la. Anladın mı? La 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 la. Rusça bu. La la. La 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 la. Бобер. Әйе. Сидим с бобром за столом. Әйе. Деп, а сен нешік күйлер едің бұл жырны? На. Шулай ук. Şulay yok. Мен лалаға айттым мен. На. Мен мында өзімде іштемәлі. Тегіні де іштірге керек, неше кетіріп күйлерге екен. Шуңа көре жайсыздыра. Әйе, дұрыс. Слава скрипка екен бұл. Білесің оны? Сидим с бобром за столом вдвоем на ужин, который полезно. Давай поговорим, бобер, Onu bilesің? Tamam, tamam işte о onu. том, что наболел. Скажи, зачем же Ең мұхимі дұрыс. Жауап дұрыс. Мына шындай жырайды. Әфәрин. Қазір енді Рамилге? Рамилге құлақшынларыны тапшырабыз. Мына қазір Рамил сиңа тыңлайсы болашақ. İlham Şakirov'la. Бәлки бардыр Илхам Шакировта, бәлки мында енді әтейін тыңлай тұрған жырлар. Бізнің шыр тыңлаған, тыңлай тұрған жырлар. Яғни тиктоклар түгел мында, әйме? Шолай деп аңлатырға керек. Әйме, тиктоклар түгел. Һәм әзір ме, Рамил? Sen bana жырлап бергәти сүз белән түгел только. Әйе, сүз белән На-на-на түгел деп. ярый ма? Ла-ла-ла. Әйе, ла-ла-ла, яисә көйләп анда башка төрлеме? Әйдәгез, тыңлап карыйбыз. Башлыйбыз. Мында Илназ тыңлап утыра, құлақшыннан ишетелмәсен икән дип ишетелмәйме, юкмы анда? Юк, ишетелми. Ишетелме? Әйдә, Рамил, нәрсә дә булса. Яраккарак утыр, Илназ, яраккарак Та утыр. иштемәле туктап тор. Әйдә. Аңлай йөрәгемне. Эй, аңлай йөрәгемне. Әйдәгез, тыңлап карыйк әле. Шулмы, юкмы? Ой, рәхмәт. Алам, юксын удан янам. Рамил мен апалса, шулай ушынтасын күтті бұғай. Ұзақ күтті. Бу жырга да менә нәкъ 20 ел. Ого. 20 ел вакыт узган. 2004-тә бу жырга җан ителгән иде. Yandırma gülürme Güzel haliyo Başka Anla yüreğimle Anla yüreğimle Üdünem yalvara Zəliyə siz bunu jırlar kılıysız mısın? 20 yıl öyle Өз башыңа сұрадым. Алайса сөндірігіз еді не қасап табыдырасыз балалар. Yok, Amsal yara korkunç değil. Emre bunda Ramil şuşunu tınlay başlamış. Мен bilmem bu jırın deyip әйтсе. Мына алайда болған бір. Мына мұнсы қорқыныш жырақ болған бұлай. Демек, дұрыс болды. Илназ Бақның аңла жүрегімні деп исемленген жыры еді. Рамил әзір ме? Айда кеттік. Екінші жыр мұнсы енді Так. Ха, қошымтасы бар. Әй, соңына қайтам әлі әлдірмішке ие. Жоқ, тігіз. Тыңдаймыз. Рес, Әлия Фархи. О, мында үшіншісі. Рамил жырлар. Катюша енді. Дрес, Катюша, тыңлаймыз. Расцветали яблони и груши, пахли туман над рекой. Украина барлық ветерандарында фырсаттан пайдаланып, әби оғаларына 80 жылдық бейік жеңінің шынай матур бейрәм білән. Біз енді аларның батырлығын бір қашында ұнытырға тиіш түгіл, аларға дан һәм хөрмәт һәр вакытта да зур рәхмәт. Дөрес. Рәхмәт Илназ матур сүзләрең өчен. Афәрин, икенче тур шуның белән тамам. Ура! Үшінші турны башлап җибәрәбез. Аның исеме әйе, юк дип атала.
Рамил o'zi bilan bir aybir olib keldim. Ham biz ana mana bu motor tortmaga yashirdik. Ham hozir sizning burishig'iz haligi tortmadan narsa ekanini anglarga. Ham siz bizga brendiyanda so'rovlar berasiz. Zo'rmi ularni o'xshab bo'ladimi? Ham mana shunday so'rovlar. Biz sizga ayi yoki yo'q qiladi. Mening o'zimga qiziq shunga ko'ra men sening bilan. Sen bilmaysanmi? Men bilmayman. Ligini qaramadim. Yo'q, qaramadim. Men maxsus qaramadim. Mening o'zimga qiziq chunki narsa yashiringan ekan. Bizga hozir ani Bilirga kerak. So'rov berikmi? Ayda. Bu endi tortmasidan qaraganda bilganlarning zo'r ayvir to'g'ri shekilli. Shulay. Shunga ko'ra narsa deb, bu zo'rmi deb so'rab bo'lmaydi. Iye. Bir ayvir so'rasini yaraman silkitib bo'lamanmi bu aytdim. Bo'lam ekan. Men qolsa yo'q. Yo'q. U bu shoqmoq tortmada u tugarakmi? Yo'q. Shunga ko'ra silkinmay shuni to'g'ri bo'lsa silkinari. Ansira bor ay. Balki silkitirga yaramaydi. Yo'q, uni silkitsam balki siz uni shulay bilir edingiz. Ha, shunday. Tovushi shiraymi? Shulay, ningdir tovushi shiray. U yoltiraymi? Ayda Ramil javob ber. Yoltiraymi? Yo'q. Yoltiram. Bu sening o'z qo'llaring bilan ishlagan aybirmi? Yo'q. Yo'q, yarar. Kishi qo'llari bilan ishlaydi. Shulay bo'lib shaqaydi. Aning ishladimi? Yo'q. Kibetdan sotib oldingizmi? Ayya. Osh yeytirgan aybirmi? Yo'q. Ishlatirganmi? Yo'q. Yo'q. Yarar, bu o'yinchiq trendi bu biray. O'yinchiqmi? Ayya. Ha. Malaylar o'ynaymi? Malaylar o'ynaytirgan o'yinchiqmi? Ayya. Qizlar o'ynamaydi? Yo'q. Ha. Bu mashinami? Ayya. Mashina, ili mashina chiqishimi? Oshamizmi? Oshamiz endi o'yinchiq bilan, osh qish bilan o'ynayvermasdan. Ayda. 3. Shahar ko'rsating deb aya. Mana qo'yib topdingiz. Bu bitali. Bu Mashinani u akula. o'ynalmaganda bu. O'ynalmagan o'yinchiq. Riyonga. Durus biz Ilnaz bilan ikov so'rovlar bera-bera narsa ekanin bildik. Mana shu. 4-chi turga ko'shamiz. Kiyimingga qarab qarshi olalar, aqlingga qarab uzatalar. Tatar xalq maqali. Ayyi. Bizning bu turda kiyimlar ilingan, aymi? Bunda 3 kiyim Ramilniki. Senga shularni topib ko'rsatirga kerak, olarga kerak ay. Qaysilar Ramilnikini? Sen kiyindirasingmi bolalarni, umuman? Qatnashasingmi haligi protsessda? Yo'q. Malaylar bo'lgach, hali sen qatnashasingdir. Men qizlarnikida, masalan, menga bek og'ir bo'lar edi. Chunki ularning kiyimlari ko'p birinchidan, ikkinchidan anilari kiyindiradi. Zilfat точно bilaman tugul. Suyindira. Ko'rsatinglarimiz televizor qarovchilar. Mana bunisi точно anaqa tugul. Bu yolg'iz kelib lakkan bizning bu garderobga. U maxsus. Biz bu tar uchun narsadir ilirga tegish. Mansida anaqa tugul. Hak. Ayda. Sen ratdan ketding, aymi? Shundoq tanib oldingmi, yo'qmi? Biror kiyimin bo'lsa, mana aniq bo'ldi. Mana bunisi anaqa. Qaysi futbolka? Mana bu futbolka. Mana bu futbolka. Iye. Bravo, yarar. Mana bu sviter anaqa. Ayda. Ha, mana bunisi anaqa. Mana bu. Demak, 3ni saylab oldi bizning Ilnaz. Bu mayka Ramil senikimi? Yo'q. Durust. Bu sviter senikimi? Durust. Ham bu futbolka? Durust. Uchisida Men aytam bu pidjakda anaqadir degan yani. qaysini ashiklanding? Mana bu aytam shu. No, kichikroq bo'lsa-da baribir men aytam Balki kiygandir maktabgami, ilkigi kiyimida bo'lirga mumkin bit deb. Ayyi, olayda bo'lirga mumkin edi. Afarin. Bu turda endi bizning birgina xata da ketmadi. Shuning bilan bizning topshirig'imiz oxiriga yaqinlashdi. Ati ham men topshiruv bilan birga bo'lganingiz uchun sizga zo'r rahmat. Sinovlarni 5liga o'tagan Ilnaz Baxqa biz topshiruvimiz ismidan eng shap ati deb ismlangan mana shunday sin bo'lak etamiz. Allohning rahmatlari yog'sin. Bek zo'r rahmat sizga. Ramil, senga bek zo'r rahmat. Kelganing uchun rahmat, qiziqli aytib javob berganing uchun. Menga shaxsan o'zimga bu topshiriq berishadi. Shunga ko'ra agarda kelajakda bu topshiriqni qorarga tilagingiz bo'lmasa qorag'iz lutchi. Durust. Bu topshiriqda demak, ati kishilar, ya'ni ullari bilan, qizlari bilan nechga yetib vaqt o'tkazishga mumkin, shunga o'rgana ola ham umuman endi munosabatlar. Zifat tag'in birini aytay. Agarda bu topshiriqni qoragandan so'ng kimda bo'lsa bunday tag'in yangadan qo'noqlar kelajak bitini. Обязательно kiyimda, narsa ishasinda, narsa oshishsinda o'rganib bitashak. O'rganib bitashak ayyi. Mana ishi sizga. Shuning bilan bizning topshirig'imiz oxiriga yaqinlashdi. Ko'ngilli bo'ldi. Kelasi
Тапшыруларда очрашканга кадәр сау булыгыз!